وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه: An Ibni Abbasin, lan saking Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Sayyidina Abdullah ibn Abbas, rupani dawu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi, rupani dawu, inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi, inna ahabbal a'mali sak temeni paling demenakene piro-piro amal, sak temeni paling demenakene piro-piro amal ilallahi maring Gusti Allah, ba'dal faraidi ing dalem sakwise piro-piro fardu, yakni kewajiban-kewajiban sing wis diwajibno dening Gusti Allah ingkang arupi salat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Apa sing luwih nyenengno nang Gusti Allah iku idkhalus sururi, nyenengaken, ngelebokno bebungah, menyenangkan, idkhalus surur alal muslimi ing atase wong Islam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu, paling amal se paling meseneng deka Gusti Allah tentona semarena fardu. Fardu ini kebareng saya wajib bagi dini Gusti Allah. Jangan sampai salah paham. Karena manusia nikah hubungan harus dua, ibarat kelembang harus kelembang dua, sayap kanan sayap kiri, kelembang kanan kelembang kiri, mata kanan mata tanang kanan tanang, sokoh kanan sokoh. Sebenarnya kejukan hubungan manusia ini kejukan berdua, hubungan bi Gusti Allah ane kayak kocak hablullah, moncan maturana hubungan vertikal, tahu neng vertikal nikah hubungan secara langsung menyatu dekat Allah subhanahu. Lebat apa caranya? Lebat fardu, lebat napas saya wajib bagi dengan Gusti Allah subhanahu. Nekanya mana hubungan vertikal. Nah kayak takut ngeding lenare nyama vertikal sih berarti beda vertikal, mon vertigo aja penyakit long kepelengan jola. Hubungan bi Gusti Allah harus terbangun, harus terhubung dengan secara baik. Cek sampai tandik hubungan bi Gusti Allah subhanahu. Hubungan si kedua ibarat mata kanan kiri, tanang kanan kiri, sayap kanan kiri, kelembang kanan kiri. Tak kalah penting hubungan bi manusia ekocak hablun minanas. Aneka mencat maturana bahasana horizontal. Oh, lihat mah. Beneontal. Mun hubungan bi Gusti Allah nika nyamana vertikal, mun hubungan bi manusia nyamana horizontal. Lah. Daerah malaran ngarang. Kiai gaya kiai deh lah. Kon bahas nih kamangken. Berarti hubungan manusia berdua tak cukup salah situ ibarat kelembang
se kanan beda se kacer tade bisa ngaper tak bisa ngaper, tak bisa ngaper. Beda mata duka lajeh tutup seselajeh tak sempurna, tanang selajeh soko selajeh tak sempurna. Hubungan bi Gusti Allah bagus keng sepadan tak bagus tak sempurna. Hubungan bi manusia hebat ahli tolong tinolong keteh mon bedereng sake keteh mon bereng mate tak bejeng berarti tak sempurna. Do orang nyenengaki seneng wo modak tak moy keteh pol orang tak ambu suruh ambu ayo oh ayo sekejap kengkok cek seneng munda orang luar biasa ke tina ndak bejeng nyeleker tak kete ini kenyamanan tak sempurna sebalik ke tasbih ke kalung sajodo ke sandeng surban ke sandeng surban ke odeng tak ambu sekali saketek tolong ngak jom ning tembok saya gempur dia kengka orang lah nyala melolo ka orang ocaan sengit ka orang ocaan pedis tak nyenengaki justru saja mata kerjet benih bunga masosa juga tak sempurna ibu tak nyacat esah sobu tak turun di masjid utangnya bebental ya ngerok Mbak Abdullah ini kabu mon sobu sampai jam sanga tak turun dari masjid pancet berning kenangan ning pengimaman sampai setengah sanga paling awal paling akhir jam sanga cek gula bagian minta PC pon gulaku gula ke masjid cuma aja benih apa jeng kok minta PC kok atulit di budi atau leo apa yang baca tembah nih kayaknya diaki bu bagi bitong pon siji luru telu papat limo piro iki mon sako nek jujur gula ki nyoto telemaripesan gula noto telemaripes 10 ripes segeme seket noto ki mon tepak 5 ripesan peng lemak ya karo ning segeme ripes ngebele segeme lho 5 ngono masih 5 jak 5 ripesan mon tepak ketan tepak atosan siji loro telu papan 500 pira iki segeme pancen 500 tak jujur gula tau kayak minta boleh zuhur minta boleh gula asar minta boleh karo tak minta esah walan kula lebu pun ke jompo sobu zuhur asar maghrib pasti kula minta WC ini pasti cek kastana WC aja bila ni kebeli tahu dia jadi kok tak kebeli sabak bola buduk jangan gula hubungan bi manusia luar biasa hubungan bi Gusti Allah ki ngane kampunan zikir Al-Quran, istighfar, sholat, duha, tahajud, witir hubungan bi manusia tak toman lah nyala engki lo ini kenyamanan hubungan sesembor nah jadi manusia ini ke ibarat kelembang du kelajah montoroong ke harus hubungan bi Gusti Allah hubungan pada manusia nah seperti pembahasan paling seneng amal dekat Gusti Allah semarana bareng saya wajib pagi tina Gusti Allah idkhalus surur alal muslim membunga atena orang Islam saya niat apa-apalah niat membunga atena orang cukup wanita amalan saya paling raja amalan saya seneng dekat Gusti Allah remeh enteng sarap apapun cara nasampian seberapa kemampuan kaulaban panjenengan untuk membahagiakan orang lain meseneng orang lain semampu nasampian tandi PC cukuplah 2 aki
tak bisa tuah mesem lah cukup lah ketemu orang nyombang tak nyombang dua tak dua mesem tak mesem semua ngaburi najom merkuku atau mesem ni termasuk membunga aten orang is beda orang goteh kesampian king tak nyeneng lagi muana bu nyok kan kakan mulai marengakan mulai tak duk beduk ya lihat jilat masa seneng masa meringakan pun kada jeri ya oh ternyata dengan senyuman ni kampun cukup membungaten orang sambian banyak cara-cara untuk membungaten orang Islam paham ini bon amalan ni adalah amalan sepaling kecintaan tining Gusti Allah membunga aten orang Islam yakni idkhalus surur ya mun mampu biasa mun tak mampu ya mes sebenarnya yang sakit semgele sama anak tok tak butuh mesem je butuh obat ambu ini lah seneng lah siapa lah seneng bu paham iki untuk pan soki tak tole lagi mula kiri kabisa siapa nah pon dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabu man adkhala ala mu'minin sururan man sing sapane wong adkhala kang nglebokaken sapa man ala mukminin ing ngatasi wong iman nglebokno sururon ing seneng mabunga maksudnya khalaqah mongko ndadekaken sapa Allah Gusti Allah min dzalika sururi saking mengkono-mengkono bebunga ndadekno 70 alfa malakin ing 70.000 para malaikat napa tugase 70.000 malaikat niku diciptakno dening Gusti Allah yastaghfiruna hale padha nyunaken pangapura sapa si 70 alfa malak lahu maring man adkhala maring wong ila yaumil qiyamati tumeka besok dina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membahagiakan orang lain idkhalus surur khalaqallahu ta'ala min dzalika surur 70 alfa malakin maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan daripada kebahagiaan tersebut 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah tugas sampai 70.000 malaikat nikah amin taati sepora dekat Gusti Allah kang kui orang sema bunga atena orang Islam Masya Allah cek gembang membunga aten orang Islam situng ni kebi Gusti Allah orang kela beri ciptahu malaikat ada bitongenna malaikatnya tak ada bitongenna lebih banyakan malaikat tetembang manusanna 70.000 malaikat tugas dening Gusti Allah sampai dina kiamat tak buambu siang malam terus menerus amin tagi sapora anan sambian karuan amin tagi sapora boleh mantun sing nyatokar wi mantun racun wi mantun ing ngongking saking paham iki anak karo anak dua aki orang karo anak dua aki kancah tretan karo anak dua aki beda sambian montro terus menerus olia dua istighfar dari malaikat peseneng pebunga tentang Islam paham iki kula ni bu tak niat panapa kila niat atin mebunga tentang sambian nih mebunga tena sambian ni gula sekecaki rutinan kendeng karena almarhum abah niat mebunga tena Islam niat ngaji ka abah tibi mona yokor gelenon sebuh bi pese gelenon buan muncul maknya tanya repese alias tak sumbut mun benih karena rengsep
Gimana nggak ada kencan ring mebunga dan ring Islam ini masih kepelengan jaga aja, masih sengkai teraja. Saya tak sangka siapa. Coba jangan tedung suruh ngaji. Gila hemel heru wala. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Bayu je mulai setengah jam 11 terlewat seperapat parak sajam oleh ring ketelo. Apa ya baca tak tahu, apa kengoma tak tahu, tak ngerti. Kadang lo telo ambil semacam burdek gula. Lah para ape sok neng kok sang kuning ngemek je lah. Mun tak niat mebunga atau noreng is ahad ning jengkang. Mono som aing tak pati bener ngaji lah. Sebine mancek selake ngelep. Lebat kula baca ngaji. Utak jom tang jom isi ngaji yang ngelempak kapi ngangkat tanang. Kepepet Gus. Wah. Sip seneka kula. Hebat. Nyapa. Dia ngelempak dia nyapa. Kepepet Gus. Hebat sip. Lanjut seneka kula Bu. Tuh, lecek kek tahu saya Pak Rajan kula. Bek caping juga bebe dayo tabangir matut ketemu. Waduh tambahnya apa? Lu sama suara yang kepepet. Mumpah corona lang ya ngaji anu telatoro briyeng kok. Ya Allah. Mun tak niat mebunga ten ring Islam adu beliungku. Beli. Sing ngaji lerang-rang celo som aing. Alas nah. Kepepet mulai kepepet dia nyama epepet dia antara odi bi mate lah. Niat mebunga atene orang is bahkan beda amalan sekempang oleh makom otabah kedudukan setekih muka Allah Subhanahu wa taala ternyata benih kelaban benyaan amal benih kelaban benyaan bacaan tetapi bisa khawatin nufus kelaban kempang abe beda yang minta sepora beda orang yang minta bantuan tak 100% berempat sakone bantu pokon kempangan orang nikah le ni kadang-kadang amalan saya nggak nikah saya yang kak tining Gusti Allah tadi beli. Masya Allah kun karo kempangan bangak nikah tina kempangan kereng Islam ahli along tinolong tolong tinolong beda ngapot repot atolong beda orang kepatian atolong tahu saya dente bentai lu ini termasuk amalan saya megempang mecepet orang gelek yang kak derajat tina Gusti Allah paham ini oleh karena kadin para hadirin hadirat saya sangat badan kul muljaki sayap saya kanan mungkin kelembang saya kanan hubungan bi Gusti kelembang saya kacir merbu boleh mun ngaji boleh ala kulli hal amalan seringan nggak nikah amalan sesepele nggak nikah hanya mebunga aten reng Islam mun tak mampu kelaban biaya tak mampu kelaban obeng dua tak mampu kelaban doa cukup mesem ka orang ampun cukup mebunga ka aten reng Islam paham iki usahaki sampean ndek remacaran sampean bisa mebunga orang remo apa sih setek kandik kuli sampean ini kandik kabeh untuk mebunga orang lain nih kapon mampu tak kira tak mungkin tak mampu keng hanya kalau manjenengan kadang enggan tak poron mebunga ten reng Islam selain salah lah tak mebunga masosa salah tak meseneng mata kerja wah nikah kelimbang sakaciri kaduh mantar muka titik ilmu manfaat amin Allahumma sobung amalan selebih utama semarena pereng-pereng se wajib pagi tineng Gusti Allah enga amalan membunga atena orang Islam serana orang
melakukan idkhalus surur, membunga, mesenang ke hati orang Islam dengan apapun carana, apapun bentukan, maka tine Gusti Allah ciptaaki dari perbuatan amal kelak 70.000 malaikat tugasah amin taaki seporah de orang paneka sampai bila? Sampai tina kia membunga aten orang Islam de remon membunga aten orang tua. Mon membunga aten orang pada Islam pun ngak ni kegencer pakuah mon membunga aten orang sab aduh tambah berapa malaikat je membunga orang biasa pada Islam gencer ngak nikah ciptaki 70.000 malaikat untuk minta ki sepora sampai tina kiamat dak mon membunga guru membunga guru congok orang kono bilen gula kengak ki nek gula nyanyi ala budak compok nikah beda Baumi beda Ba Abdullah kulakune ko budak puhu obi tela niat mabunga ke guru seberempa tela cek tela keng bongkeng puhung nyer keng niat mabunga atina guru. Masya Allah, sakelangkong nak sakelangkong dari kamah kendeng kamah jengkang di kamah pendem di kamah rabono pekol setia ada rengkel mekol deh aja ya ceno deh recan kok keneng kebaik apa tak apa lek tebus lagi kapi apa mon bilo nanti pao buntu pao nah takut akan codut cong saya ngak cek singgit lah nak berkira ada telum pajaran dia rengkon nah setia tebesaki 3 tahun cek guru nama saya codut tak melo setia lo perbuatan saya ngak nih kesehebat bu enten sampean setrater kecompok lah tak usah lah kalau tak arep-arep lo tak kira percuma keng rengkono ni kalau nyerita ki rengkono bilen engki na bengki keng aku lagi ni pekol semekol Masya Allah apa je congok pohong osom nangkah osom ketewel kebo telum pajoron maki ketewel setia ada polong tibi la ilaha illallah ayo bangun hubungan sing ngak nikah Eki, anan siapa kelundur ya? Tak apa-apa. Insya Allah. Kau letak pakai kelembeng abe. Nika napanya mana ke pengajian mau beringatannya bapak apa bab? Kelembeng. Masih aja mau ada kelembeng masuk seneng. Tak seneng. Mosolo melempo mapan ya dayan tu ada kelembeng tak senang orang kutuan di kelembeng pabunga tentang Islam paseneng tentang Islam berarti kelembeng sekanan kelembeng napanya mana sekanan ni hubunganku lebih menosah neka juga harus napanya mana perhatiaki hubungan bi Gusti Allah juga ni perhatiaki adapun daerah orang sebalik ke mohon mata kerjat datang orang Islam karek lembang sekacer berarti engki hubungan beda vertikal beda hubungan horizontal lah kalau payah hereng lewatu terlancang ngomor sehat kayak mau ngode tak kira beli boleh biar masa kesapa satu akin motor ngode boleh tak kira minta selamat hilang ki amin Allahumma amin mulai makin belajar membunga atena orang Islam Masya Allah termoga titik ilmu manfaat barokah dunia akhirat amin Allahumma nyon barokah Fatihah sobungnya mana tulisan perapatan di Merkelisar apa perapatan Pajaran perapatan siar bude perapatan genggi perapatan dari
tretan perapatan. Sobungnya mana minta doa untuk hasil sekapina dari Bu Jua, Pak Sarwati, Pak Sahlan, Pak Sadran, Pak Sarwati, Bu Ngadira, Bu Sakimah. Mantar muka setuju esapora atin yang Gusti Allah terima saja amal saya nah amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari waduh bodoh assalamualaikum apa ngaku surat cinta bingkok dia. Dari Bapak Bahri, Umi Kulsum, Siti Aisyah, Bu Haji Dewi, Bapak Juari, Bapak Mahdan. Mohon Al-Fatihah matur muka setuju sepora atusan yang keterima amal saya nah amin. Nyuwun barokah Fatihah usal marhum Pak Suha, Bu Rukaya, Pak Marja, Ibu Marsiti, Pak Anas, Bu Hamami bersetia jadi kopura. Sobungnya mana sakaleh ya ada perapatan ada apa ada assalamualaikum wis hajat tekapi mantar pada etakakna amin. Dari Abdullah garis miring hamba Allah nyuon barokah Fatihah Bu Arinten, Bu Maninten. Ada singandung sobung waduh cek watu warela ngandung dari dim kimun bade saya hadir saya ngandung kapi saya luar sebade dalam bola bade saya ngandung mantar mau ke kandungna selamat saya andi hajat dunia hajat akhirat gempang khususnya saya bacain Fatihah ban seterjering sepo sampun peleman ke alam kubur mantar muka yang ka derajatah keterima seterja amal saya nah mantar muka kaul mancinengan munde pak ka umur husnul khatimah matur muka tambahan umur sebarokah sehat wal afiyah seki bada umurah ring sepo matur muka tambahan umur sebarokah amin Allahumma Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا